Serikali ya kaunti ya Kitui kwisila kamiti ya budget mbungeni ni atoa itheseso ya kuosanya mawoni kuenendi yuroendekethio wake nando cha kilovia cha mwaka wa 2025-2026 iseso le atongwa ni Sami Munyithia MCA wa Kivao nyumbani ya Mbombanio ya Mwingi Resource Center vala nembi meendekethia serikali ya Kitui kuthinikia mwana maundu mawiti malelo na masoko kati wa maundu wangi vala mongelana kuyasekana mainende wa mono ni uthukumi wake nando cha mwaka muthelu wake uthukumi wa 2024-2025 maundu ni makwa ile malelo kumayenda mawoni mo kunewa wito isesoni ya kuvangia mwaka wa kilovia wa 2025-2026 Osia Kimanzi na Maovo. Mainena enenzi kuma izio kivothukanio kilio mbungeni cha Mwingi kati kavinda kaizezo ni mwonania kulea kwaniwa kuone undu serikali ya kaunti ya Kitui inatume ilovia zia mwaka muthelu wa kiuthukumi wa 2024-2025 izezo ya umunzi maendekethia maundu ma witi malelu soko na maundu makonetia mwika kuziwa muno zini wa mutalatala wa kilovia mwaka ukete wa kiuthukumi wa 2025-2026 Asibitali maito mekiwa ndawa nesa na miakwela ya ongamieta fencing na mocha resito semino kedwe naende mabalabala maito na mama sogwe nondo yune binda ya mbua na maibetele kamena madina na mo vile vile masiso ethe ni mekwa nesa bekendo naona kibo kya kwekya street lights nzino municipality ya Kitui na ila traffic control signals na ndene ndinaona katika municipality ya Mwingi sibo nengo koli ona Mwingi the considered nondo na ni municipality with ni asiso vile vile maundu ma youth ndina amona bonesa ko ondo wa youth no kunekelwe na kwethea siendo isu nenzeo ko kilango kolia ma MCA maito katika county assembly na executive letongo ine governor Malombe siendo isu amino bikamesa ni enyu mwekarete kwa state siambe yoto kuma immediately na mo make sure kila kyaneno ni mwenenze ni mwako zida na ni mwakeka kolia MCS ni madibaya matusukumia siendo isu sioke ko ukito tutho kumwe kingi kwesiendo cia kione county government kana serikali ya metioko na nisi athukie sielunga wa ni mbali mbete cia mwana inji la umazia koti tukulio zindula cia athukie cia atobizio ni county government soko sio boda shady na balabala kundu kwa bangi ka approach kuma sokoni uweze kwithia nisi aripewa ni county government. Izezo ya tongwa ni MCA wa ward ya Kivao Sami Munyithia mwamba na MCA yange nyumbani ya Mbombanio ya Mwingi Resource Center na vala ainena wazia kana amwe kati wa mawendekethio ma mutalatala ni wamwena kulunga maundu ma koti utandithiani wa sindu tamaka kati wa maundu angi otondo ukuelezia tuna sindu mbingi twanenea kwangelekanyo ta ukuiwa maka ula mundu atena license mundu ethiwa na loli ya maka bandu ukethea ukono baine asilingi maneli azima aneli ni kwa kile kunia wewe ya kuita katika loli hizo hizo ndio hizo katika reactions ya maito mundu apewa mama kuna biashara cia muthembozu kwa hiyo sindu twanene ya kuzu matatu ndo cia leo kwa maloli alama kwa kwa dilama ile masia na kwa ulosi yani twamina nesa kwa hiyo twakilio kuandika na nini ito report na toitebo katika mbunge Ouyovo Sami Munyithia na MCA wa ward ya Ngune Jeremiah Mutua nimekithia enenzi maizio kana mawoni mo alamo mya kuyo monzi nimeosiwa munona kuthinikiwa undu baile kwa kija mwenenzi wa Kitui izezo ile na yokumasuo iringinya Thursday na kwanza kila bandu twendete Kitui twahakikisha kana kila kyaneno ni mwenenzi ni kyauka katika committee sitting na ndo committee ile anandu manini na andu 11 ukethia twithukianisha nesa tukethisha mawasi asu na input ya kila mwenenzi wa Kitui ni kwithukizwa mawoni alama nengane ni masingatwe katika report ni amone maana mazima nengana ya mawoni makwaze bale beko project fulani bale beko fulani lakini mawoni azumu watu pili wambali kuni makulia committee mawoni mwa mazingatiwe ni county assembly of Kitui na mawoni mwa mazingatiwe na serikali ela hivyo you cannot take public views for granted they must be taken as paramount foundation of our budgets and for annual development plans in the future. Serikali ya kaunti ya Kitui kuzila kamiti kambanjeti yuni maende na mazezo taama kwa maoni kuenenzi izio kivathukania kaunti neno mazezo alama kuidwa maithela wakana wachumwake
Ngirivoti ya vilingi wa mauvo kuma pa nyumbani ya mbubanio ya Mwingi Resource Center wa dini ya Kivu mwingia katika undini ya Kitui Hosea Kimanzi.